Kita kia yam no kedebe apunyo joda kane so iponga dig mitene gi obedi ponga imoro me jakata moro kelo buta kane be as killing ya puny kede dirume yablomba agroforestry yarbo ipone pito yen so sani ber oro chako kede pito yen in nursery bed me sani tigre tools monolobe tools a jamme tich machelo tigre kwere ne kan to puro bedo kede itiyo aro spade doko bedo kede potting bugs har potting peppers doko bedo kede kodine man nyige me lera doko bedo kede lobo so nan ni chunguni ama dinenu garo timuneu en ge odiano timne nana so lobo no te ko mixing do nan ja sodo kor moro mi moko so ro ja tamo kukuro yana no kaman ko kukuro yana kamane dioko tich kede speedy ne mixing ya tich ne gigi aka yamno chen mano no be speed so yana be mixing loboni wala kitamo mixing kede cement ne gedo iro mixing loboni bera mane de ko bedo uniform aman dido iko potting so pots gi but the colors the pots are tot mane olo be 4x7 ne man odo dudo chule to timo ga mi dudo odo lo chule da naro tikere mi dudo chule ni copy kilobo man so lo pin kan ver base mer ni very isikana no ko yene chuma harabe street then di rekane akade le sigdo itek kai teko sikaman ikodo kwanyo kodini na kodini tie doge kan lemi kira driver kira talero tui arbo tie doge kana meude ka kede koryat ne en kan ame tuye so kene na miaro chobi doko pinyaman iko dino pinyi gina mane iko lemi weke doko amane iko do popone lo mara no yamane lele por lo batot lo mara no kamane dido odite konyo iteko process me mixing lobo potting kede do seed sowing mandi koti kodo keto karamora romo keti tipo aromo keta kedi dier chieng mano ki yaro keti dier chieng yaro mulching en yaro do lumoro tuwe ko seti wigi dok yaro keto yot no bala mano ijasi tera mano kadli ko keti tipo morpin mando tipino jas ko be watering en ingi kare moro bala mano tieko sebita achiel mano chingre kanyare uredo ege otui kinene kalmo kandi le tui udo le kero tui inyang no am ga explain ne uni. Yeah. Okay.